Itura ria Kihoto thiini wa gicigo kia ubunge kia Naivasha kaunti ya Nakuru ni rimwe ria matura maria aikari mekorete mitangiko-ini iria yumanite na kwambatira gwa ikiro cia mai iria-ini ria Naivasha maria riu marahite nginyagia kuria andu maikaraga na gucungiriria ene nyumba ici matari na wiki otiga guthama. Gukinyiria riu family citanyiheire 15,000 ni cihutitio na njira itiganite na thukuru citanyiheire 20 cikarahirwo ni mai na gutiga arutwo makiria ma 1,000 mari na thina wa uria meguthie na mbere na mathomo mao ciumia 2 tu thutha wa thukuru gucokereria. Ihinda-ini ria mieri itari miingi andu matanyihiire 6 ni makuite kumana na muiyuro uyu thiini wa itura riri. Ikuũ ciao cikirikana ciumanite na mathina ma mirimu iria yumanaga na mai ma giko na kuri na hahu ati itura riri na riria rikaragwo ni aruti aingi a wira migunda-ini ya mahua kwaya gututhuka mirimu ona makiria. Na riri thirikari ya kaunti ya Nakuru yethete njira cia guteithiriria ene nyumba aikari akuru na aria maremereirwo. Thirikari nene kugerera mwaria wayo Cyrus Oguna yugite ati ni irageria uria wothe ingihota gutigirira maruru ma muiyuro uyu matinahutia miturire mingi muno. Kuna mali nyingi ambazo kwa kweli zimepotea kwa sababu ya maji haya. Unajua kwamba Baringo vile vile, Bogoria vile vile, Turkana vile vile, hapa tupo Nakuru hivyo hivyo, Naivasha hivyo hivyo, Magadi hata pamoja na Lake Victoria. Hakuhi na iria ria Nakuru ririo nario rigumeirwo ni thina uyu, biashara cia mikawa runyanjara rwa nyamu hamwe na miturire ya muingi uria wikaraga hakuhi na iria riu nio mahutitio na njira nene. Oguna akiuga mwerekera wigi uria muingi ukuriho hathara ni utariirio thiini wa riboti ya kamiti ya mwanya iria igukorwo ikirekererio matuko-ini maisha ikuhi. Kuna budget imetumwa kwa serikali ili kuweza kuangalia jinsi ya kusaidia pakubwa. Maana hizo nimesoma ni katika ile hali ya kuweka kwa barabara ya kujisaidia wenyewe, lakini kuna budget ya serikali ambayo kwa sasa hivi inaangaliwa ili kuweza kuangalia serikali kusaidia vipi. Hiyo budget ni kwa sasa hivi ni shilingi milioni 500, which will be being considered right now on how it can be utilized once the money is made available to help in terms of alleviating the suffering of our people. Kwa ihinda riri thirikari yugite ni igite keheri-ini ciringi milioni 500 iria cikuhuthika guteithiriria aria mahutitio. Kuna pia chakula ambayo tunaita fortified food. Chakula imesindikwa ambayo iko na minerals ya hali ya juu sana, na kwa Baringo wamepeana bales 300 ili kuweza kusaidia hasa watoto wachanga ili waweze kupata nutrients ambazo ni nzuri kwao ili waweze kuendelea kugrow. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru, letwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.